2024 APR igitwara kuri penalty enye kuri ebyiri 2026 rero kuko 24 byari ibitego bya Agbrevo n'igitego kimwe cyatsinzwe na Yunus 25 rero ziba penalty APR cyegukanye enye kuri ebyiri 2026 twari turaye muri stade kwizigira kuko penalty zatewe bigeraho wataha atinya gutera penalty ijya guterwa na Sekiganda bamusunika nuko ya Chimeze si yatanze intsinzi David Chimeze yego penalty yatanze intsinzi nyuma yo kunganya igitego kimwe ku kindi. Ni match yaba abakunzi b'amakipe yombi ikintu bari bafite mu mutwe nuko bari bazwara amakipe akomeye kubera ko uyu munsi ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya APR na Police bararushanya inota rimwe. Police ifite amanota 38, APR 33, ariko APR ifite umukino umwe itarakina w'ikirarane wa Al Hilal zakinwa tariki 17. Byarumvikanaga neza cyane ko ari amakipe yegeranye, abakunzi b'amakipe yombi binjira muri stade n'ubundi bari bazi ko turi buze kubona match isa nkaho iri buze kugorana. Yari derby y'umutekano, ni Heroes Cup, ni final baheruka kuyikina 2025 muri shampiyona. Match ya mbere ibanza ntibanganyije, baranganyije match ya shampiyona. Uvuga ngo na amakipe n'ubundi asanzwe akina mu buryo bwegeranye cyane ku buryo nyine twese twari twiteze ko turi buze kubona match itarimo difference nini mu kibuga. Ahantu hambere muri line up umutoza Taleb yatekereje ku bakinnyi agomba kubanza mu kibuga. Mwizamu abanzamo Pierre Mario, mutima wa defense Yunus ndetse na Clement. Eso taragera ho mwabonye ko line up yabaguyeho ashaka kubanzamo Lamin Ba ntabwo yabaguyeho mwebwe twatugezeho barakora graphique bahindura nyuma. Lamin Ba agomba kubanza mu kibuga bihinduka ku matanya yego. So hagati mu kibuga hari Dauda Yusuf Sekiganda, imbere yabo harimo harakina Ruboneka Jean Bosco. Uruhande rumwe rwacagaho Mugisha Gilbert, urundi ruhande rurimo racaho Hakim Kiwanuka, barimo baratakisha William Togwimel. Ikipe ya Police ya APR nuko yari ihagaze mu kibuga. Abantu bari baza kuki watarata abanje mu kibuga kuki atategereje kubanzamo Memer Dao, ariko umutoza yari afite impamvu nyinshi cyane zumvikana zo kuba yabikora gutyo. So ngira ngo cyane yashakaga nko guhemba Hakim Kiwanuka ko match ya 3-0 yagizemo uruhare rukomeye cyane. Match batsinzemo ikipe ya AS Kigali yashatse nko muri wadinga ko effort yakoze mu gusezera ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya Police mwizamu hari abanjemo Rukundo Onezi, mutima wa defense warimo David Chimeze ari kumwe na Sayimana Eric Zidane, gatatu hari Christian, kabiri hari ya Police yariho ririho ntuze hari uyu muhungu wavuye muri APR nibyo nzotanga. Hagati mu kibuga hari Iradukunda Simeo yarahagaranye n'umurundi Gakwaya Leonard. Ubwo bafite uruhande rumwe nanone uruhande rumwe rwacagaho uruhande rumwe rwa Kirongozi, urundi ruhande rwariho Byiringiro Lage, barimo baratakisha Ani Elijah mu mitugu bya Ani Elijah hari Gakwaya Leonard. Hagati harimo Gakwaya Leonard, harimo Gakwaya Leonard, harimo na ntuze na Iradukunda Simeo. Yego hari Iradukunda Simeo, hari Gakwaya Leonard. Kane bandabura umukinnyi umwe banya musubire muri line up fresh. Ngiye kugerayo humura. So hari Baka kwitonda Baka merci. Waje no gusimburwa. Kwitonda Baka waje no gusimburwa. So match rero turayireba rwose, match igenda amakipe yombi. Stade Amahoro yagoye amakipe yombi bagwa buri kanya. Ubundi twe mbere y'umukino twavugaga tuti APR nimaze kwakinira kenshi kurusha Police ntago baza kugwa nkabo. Twavuga tutari ko buriya barafinda kugwawe ni ibintu usani yaratubwira ati burya na kera tunagikinana yaragwaga we mu kibuga aragwa atanagushijwe n'ikibuga kinini. Ariko biragaragara ko Stade Amahoro abakinnyi bo mu Rwanda bagomba kwishakira godiyo zayo ziri particular. Kuko twaribajije Mamelodi Sundowns na Al Hilal bakina ko batagwa kandi imvura yari yaguye, noneho imvura yari yanaguye, bari barimo baragushwa n'imvura iraroze.
so tubona match igice cya mbere ni ugomba kujyana mu kibuga bamenyereye gukinira kuri ino tapi ya regionale kubera yuko isa n'ifite turiya tuntu tw'udupine dusa naho dushashemo ikibuga gisa n'igikomeye so bakoresha zino nkweto nyine zifite amenyo ya godiyo akomeye cyane so rero buriya bwatsi ntabwo busaba amenyo ya godiyo asa n'akomeye cyane n'afite intuza nini cyepeseri kinini kubera yuko bya bisikari byabaga bifite ibyuma kubera yuko buriya sikari kaba nziza ku bworoherane cyane yego kubera ko hariya ni ibyatsi biri ni ibyatsi bisanzwe bavanga na karite ya mbere ya ntuza ya tapi ubwo rero haba ari wabonye ko niyo userebetse iyo utsinze igitego ntacyo mu mavi ni ubwatsi bworohereye bwiza cyane kandi dufite icyepeseri kinini so hari inkweto zabugenewe rero ikibazo ni ukumenya ngo ndajyana iyi ndahindura iyi umuhungu ahita afata yasanzwe yikoreshereza hariya kuri Kigali akagenda anyerera buri kanya so baranyerera igice cya mbere cy'umukino twabonye igice cya mbere cy'umukino kitagaragayemo amayokaziyo menshi cyane hagaragayemo on target ebyiri abazamu bombi bakoze save nziza cyane nziza cyane Nezime imwe na Pierre imwe Pierre ni umupira yapanguruye hejuru cyane wo bita Byiringiro Ragere yamuhanitse rukundo Nezime nawe yakuye muri ushoti rukomeye cyane rwatewe na William Togwi bajya kuruhuka ari ubusa ku busa so mu kugaruka mu gice cya kabiri cy'umukino nta mpinduka zahise ziba ku kanya William Togwi yatsinze igitego cyiza cyane cyo kwibenura kimwe Evan igitego cy'umwataka pe rutayizamu yari ukuntu mbona ukuntu angana nkavuga nti nabishobora ko buriya ari karaze William ameze neza William Togwa ameze neza rutayizamu uceceka muri match ntushobora kumubona cyane ariko iyo akoze ibikorwa ariko akora n'amarenka plays meza njye navuga ko ikibazo cya rutayizamu kuri nivo y'i Kigali sindamenya neza kuri nivo kuri scene internationale wenda uko azabigenza ariko hano i Kigali amaze kudukonvenka ikintu cya mbere nabonye namukundiye Linka Plays ntabwo ari umuntu ucenga cyane ariko agarukamo hagati uzabirebe cyane akabanza gufasha bagenzi be byibura muri build up akora kuri passe nkeya cyangwa kuri ballon nkeya akayishyira ku gituza akayipasa akiruka ku ruhande akayifunga akayipasa ruboneka akabona kwiruka ajya muri box ashobora kuza muri build up agakora izo passe ebyiri yisubirana muri box ariko icyo kintu cyo kubanza kwidetasha abadefenseri kwitaza abadefenseri agasa n'ujemo hagati akabakurura akabadraginga asa n'ubabwira ni nko gupulinga strings ni nko gukura nk'abadefenseri bavana inyuma ubinjiza hagati mu kibuga kugira ngo udestabilize icyo bita position zabo cyangwa se uko bahagarara ni ibintu rero akora cyane tactically biba ari byiza kumwataka kutaba nyine ahantu hamwe bagukontorora bakureba icya kabiri ndi gukunda William Togwi ni umusore ufite ikintu cyitwa kugira sens de but urebye n'ibitego atsinda vraiment bari ibitego byiza wanze ufata cya gitego yatsinze AS Kigali yafashe umupira akacenga abadefenseri babiri arimo nangire Ferimere kura shot riremereye muri plafond muri demi finale gitego nabyo kiza kabisa muri plafond kabisa wareba icyejo kwa kundi nabo twabivugaga ba yabanje kwigira inyuma yaranje abanza kwigira inyuma bakinana gatoya na William Togwa yaraje yigira inyuma akinana na Dauda Yusuf Dauda adekara umupira ujyana kwa Kagege kubera ko Christian yari yamaze kuzamuka wa polisi babaramucitse umupira wohereza kwa Kiwanuka acenga asa n'ugiye kurenza umupira ariko yegera izamu cyane none William Togwa yaba yaje gusabira kuri penalty none arakabenura nako kundi bari bigiye kukurengana ariko wegereye izamu arakabenura rero akasa nuko agarura muri penalty Togwa rero baroni nkaho yagiye kwa kundi bayi gupasa ariko ukabona igihe nk'inyuma yawe niko rero gusimbuka sobekeranya amaguru mu kirere icyo bita overhead bicycle kick bararayikubita kabisa atareba mu izamu bamwe hari abajya kwita garincha ariko garincha sikuriya zira ni overhead bicycle kick umupira mwiza cyane utari hejuru bikabije ni nka semi bicycle kick ntabwo ari hejuru mu kirere cyane ariko uburyo ukubitanye imbaraga kandi ukubita wubika mu nguni kandi nyine ukubita hatabayemo yihuta nyine hatabayemo gutindiganya gushidikanya iyo reflexe y'umubiri birakwereka ko ari umusore very athletic ufite umubiri mwiza uri souple wihuta cyane nacyo cyaryoheye abantu igitego cyiza vraiment igitego cyiza cyane akandi kantu kuri Togwi yego
Togo ashobora kutaba mwiza cyane technically bino twavugaga byo gucenga, ariko Togo ikintu namukundiye kandi Togo ni umuntu badafite umupira arakora. Togo ara pressing ntabwo ari umuntu uhagarara. Ewana Sambaro kabisa turabaye Sambaro arumva cyane abafasha bagenzi be mu kugira ngo ikipe yongere isubize umupira. Nakunze imikinire ye, bakina neza cyane, babona igitego hari nko ku ari mu minota ya 60 y'umukino. Ikipe ya Police Football Club nta byinshi yahinduye cyane, wabonaga ko umutoza Ben Musa yapanze uburyo bw'imikinire bugamije cyane cyane nyine kudefanda no gufatanya hagati y'aba wings ziwe zisabaga cyane ko zigomba kuza gufatanya n'aba defenseur cyane cyane mu gihe cyane kuri Christian kuri gatatu ariko Christian agira gukuna kazamuka cyane hariya Christian kazamuka cyane niyo basabaga nyine guza gusohora imipira cyane cyane Christian Lage ntiyagarukaga kumufasha ubundi nko mu gice cya mbere cyane ntiyagarukaga. Lage ntago ari umuntu n'ubundi wakwiringira ko yaza kugufasha, weshakira agapira gasukuye keza cyane ukamwe. So ikipe ya APR Football Club itarakora impinduka, ikipe ya Police yabonye uburyo bwiza cyane bwari buturutse hagati mu kibuga, bagenda bubaka umukinnyi bitaga kwa Leonard na Ani Elijah, batera umupira mu izamu, harimo Kafuyaje. Sekigan umuzamu Mari yakuyemo umupira, Sekigan yari yaje gukora couverture, basa nkaho bawushwanira. Gakwaya Leonard wari uri aho ngaho muri yo Kafuyaje abara ba profise kuko umupira Sekigan yananiwe uburyo ari bukuremo ko yarebaga mu izamu, umuzamu Mario nawe yawusunitse. So uwo bitaga kwa Leonard umupira ahita batanga awutereka mu rushundura, habayemo ka miscommunication. Urabona ko kundi batera umupira awenda abantu batarebye match, batera umupira usa nuva muri kona, gardien araryamye agiye kufata, ariko hari n'umudefenseur wagize igitekerezo cyo Yunus cyo kutera ngo awurenze. None kwa kunda batambitse ikirenge na gardien yateze ibiganza, ni nka ibiganza bya gardien aho gufata baro yafashe ikirenge cy'umudefenseur, none wo bituma adakomeza baro. Urumva ni nkaho umudefenseur akwinjijemo ikirenge cye muri gazawe, noneho aho kugira ngo ukomeze baro asa n'uyigukuyeho. Ubwo rero kongera kubyuka ngo wongere ufate iyo baro, aho niho Gakwaya Leonard yari yasunitse ni nko muri santimetero neza, yari imbere y'izamu ahita asunika mu gitabo bagitabo kimwe kuri kimwe, ni n'akagifite yo bakomereka neza baro garde yari ahita impinduka. Umutoza wa APR wavuga ko yakoze impinduka atinze, yinjizamo Watra, yinjizamo Mamadusi, ntibyagira icyo bihindura. Ikipe ya Police iravuga ati tugeze mu gihe cya penalty, kubera ko itegeko noneho ryo riri clear muri Heroes Cup, mu bindi batakoze neza ariko ryo riri clear. Bono ukuvuga ngo penalty ni direct, na extra time. So icyo bakoze rero ikipe ya Police, umutoza Jabiri yagiye yegera Ben Musa aramubwira ati ariko umuzamu Rukundo Nezime ntago azi gupangura penalty, kandi mfite patience niyo ngira, reka bariyo ninjizamo. Arambwira ati muzana, niyo ngira patience yasimbuye habura umunota umwe ngo umukino urangire, yinjira mu kibuga. Bari bamwizeye ko ari umukinnyi ugomba gupangura. So ibi penalty za APR ntabwo zagiye hanze, niyo ngira patience yarazipangura, yakuyemo 3 mu giki ibe penalty ebyiri za Police barase. Wo bita Zidane mwe yikubise kuri poto naho Korie Kesto na bara yumenye umungu biri nka Kacira rwose yawutaye mu migina. Iyo Police itsindwa kuri penalty ari kwicwa n'agahinda. Bwa mbere Zidane ayitera ipoto ara Trezeguet 2006 iyo itsinda bari gutwara igikombe. Nanone APR irongera iraza irahusha William Togwe oya apana William Togwe ni ntoza ubushije ni Dauda imwe yakubise ku maguru ya patience ya Dauda ni ya mbere. Dauda yarasi ya mbere, ahubwo iyo ngiyo ni yari gutsindwa nande na Zidane. Dauda Yusufu yarasi ya mbere. Urumva Zidane amaze kuyirata Dauda isayirata. Reka nkubwire Dauda yarase penalty ya mbere, yari agateke kwigora hano nazifite uko zikurikira. Abanyamugarwa yarabyanditse. Penalty ya mbere yatowe na APR Veronica arayitsinda. Ani Elijah arayitsinda kuri Police. Kagege atsindiye kabiri ya APR, aragatsindiye kabiri ya Police. Nijana Kirema atsindiye gatatu ya APR. Nzotanga atsindiye gatatu ya Police. Dauda arata iya kane ya APR nibyo ufite ukuri. Na Christian Itazara yirata. Noneho Mamadusi araza atsinda
Christian arayitsinda Dawuda yarasiye 4 kuri APR Christian arayitsinda kuri polisi umva ko polisi yari ifite penalty enye yatsinze isigaje yanyuma Mamadou yatsindiye 5 ya APR Zidane agomba gutsinda 5 ya polisi ngo atware igikombe arayihuta none bajya kuri sasa ya gahunda imwe William Togimeri arayihusha ibyo yavugaga nibyo abarayipangura Exxon nawe arahita yihusha ubwo urumva polisi yari ibonye uburyo bubiri bwose bwo gutsinda kuri penalty igenda ibutera inyuma Claude azatsindiye APR Kirongozi atsindiye polisi Yunus atsindiye APR Sima atsindiye polisi Sekiganda ushe APR Chimeza aravuga ati ibintu ntabwo byarangira nuko igikombe kiba kiratashye uwo bita ngira ngo ikintu cyo kuganira apart ya penalty ugiye kukiganira se wahise uwo bita Ekorigen mu minota mike namubonye wamunenze namukunze ntabwo yakinnye nabi yitwa Okoli Ekson Umunya-Nigeria yakinnye iminota mike ariko yakinnye neza cyane overall analysis ku makipe yombi ikintu cya mbere cyo kwishimira kuri polisi kiruta ibindi byose rwoga dufite iminota ingahe hari overall analysis ku ruhande rwa polisi ikintu cya mbere bagize ni ikintu cyo kuba diligent ni ikipe isigaye ishyiraho ikintu umutima ndetse ukabona ko n'ubwonko bwabo bubishaka polisi ifite esprit ya competition muri bo yarakuze polisi iza itavuga ngo nje gutanga igikombe cyangwa nje gutsindwa barafightinga nk'uko babikoze kuri Rayon barafightinga nk'uko babikoze kuri APR gutsinda Rayon muri demi final gutsinda APR kuri final ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo guhatana kiri muri polisi kuba ariyo ya mbere mu makipe yo mu Rwanda ubu ni ikimenyetso cy'ubushobozi muri ino fazare buri mu ikipe ya polisi ubwo bushobozi buvuye hehe rero kuki esprit yubatswe bigakunda ni ibintu bibiri coaching staff yabo Ben Musa yavuze yuko ngo azagaragaza yuko ibintu yakoze muri APR bitamuguyeho ngo agomba guprova ari muri polisi ashaka kwiha ibikombe akagira abungiriza b'abahanga ni kipe physically ifite imyitozo pe bavuga yuko umutoza fitness wa polisi ashobora kuba umwe mu matoza beza muri iki gihugu bongerera imbaraga n'abakinnyi bona batoje bafite umwuka bafite imbaraga amakipe yombi twabonye umwuka pe minota 90 hanyuma ikindi cya kabiri ni quality ushobora kugira abatoza beza ariko ni bande batozwa so harimo abakinnyi benshi bavuye muri APR yego ariko bakivuga ngo no turacyari abakinnyi bato bafite ubushobozi bwo guprova muri equipe nationale ba Christian Baka barage banzotanga kongeramo quality y'abeza babaye beza hano mu Rwanda bagaragaje urwego League Proof bani Elijah abo bazidani abo uyu musore Gapare Leonard base Kirongozi muri Kiyovu ntabwo biyigora guhuza kuko n'abakinnyi baba basanzwe bamenyereye hano ni nk'ibyo bibiri by'ingenzi kuri Nyamukandagira ikintu cya mbere cyo kwishimira mu by'ukuri duhereye muri demi finale ndetse no kuri finale wari ukivuze APR uko mbere wabonaga biri kwigora mu bijyanye no kuresista iminota 90 at least icyo bita volume duje kuri buri mukinnyi iri hejuru donc barakina ukabona nyine bafite imbaraga iminota myinshi ibyo rero ni nibura bari kunyurwa n'imikinire batsinzwe ariko bavuga ko ikipe ntabwo bakinnye nabi icya kabiri buriya cyo kwishimira kurusha ibindi iyo ufite quality tekereza yuko umukinnyi nka watarabanza hanze ariko ikipe ukabonera gukina neza watarabanje hanze ibaze ko Memerida wabanza hanze ariko ikipe ukabonera gukina neza ibyo ni ibikwereka cya kindi abantu bamaze igihe babwira APR ngo mwikwitsindagira mu bintu ngo abana b'abanyarwanda mwataka isoko mpuzamahanga mushake quality ubu ngubu ugiburira hari urabona yuko ari ukurina sharinga ari ukugerageza nyine kongera imyitozo na competition hagati y'abakinnyi ariko bihagaze neza nje fomi navuga yuko amakipe yombi yakoze neza nubwo polisi yatwaye igikombe bien sûr ariko at least tugize andi meza yandi nka Kiyovu na Rayon na Mukura nakiyongeraho tukagera 5 akomeye shampiyona yaryo ize ebyiri uko zakoze ubu nizo zifite derby yo mu gihugu cy'Imisozi. Twanarebye by the way umukino uryoshye ariko hagati abantu tubahe update cyangwa ni breaking news hari amakuru avuga ko igikombe cya Afrika mu mukino wa handball u Rwanda rushobora kongera kugisubizwa twongera twacyakira n'umwaka utaha hanyuma kandi makuru avuga ko u Rwanda rushaka kuzakira igikombe cy'isi muri 32 hatagize igihinduka bakaza kiduhereza ariko no mu abantu bagize igikombe cy'isi kimeze